Nā ka haere tonu tā tātou whakanui I te hunga I whakawhiwhia ki tētahi tohu hiranga o te tau hou. I tēnei rā, ka tīmata ake me Vivian Bridgewater o ngā Tīwhātua. Koe I whakawhiwhia ki te tohu hua, ngā moana mahi I te ao mā tauranga me ngā tari kaunihera. Ahakoa he wahine māia, he wahine Māori anō hoki, e hara I te mea I mōhio ia he toto Māori ōna. What am I most proud of? Proud of getting through, bringing 3 kids up, and holding down all these big ideas. E hara, he wahine nui te whakaaro, nui te mahi. I really am committed to particularly Māori and Pacific, but it's also those without voices. Tērā te wā I noho I a hei kai whakahaere matua ki te wānanga aronui o Tāmaki. Ko tāna tino whāinga he awhi I te iwi Māori I te ao whare wānanga. Ia nei he kai komihana ki te amorangi mā tauranga matua. Engari tērā te wā I te kimi tonu a Bridgewater I tāna reo. I wish I had learned about being Māori. He Māori, he ngā Tīwhātua kāri I tipu Māori mai, no ana tau toru te kau ka tūtaki ia ki tāna pāpā kia hitareiria. I'd never cry. He hadn't seen me as a child, so he'd never seen me cry. I was crying, pacing up and down, talking about this. And he didn't say anything. And I said, finally, in real frustration, aren't you going to say something? Say something. And he just sat there, you're Ngāti Whātua. Tell her to go home. No kona ka kā te rama, ko I anō tētahi I whakatū I te teihana reo irirangi o My FM. Like My FM for me was a deeply personal thing. It was representing the thousands of young people like me that had no sense of belonging. But now, in this time, I think that sense of belonging, you just have to step forward. Ko oti hoki I ia te noho ki te kaunihera ki te wāhana tāpoi, ko te hiahia kia tuitui anō I te taurahere Māori ki roto ki ngā mahi tāpoi. Ahakoa kua haere ngā tau e aro tonu ana ia ki te anamata. How do I make the boat go faster? How do I get more done? And I still think like that. I'm 65 years old. Average life expectancy of a female, not even a Māori woman, but a female is I think 85. So 20 more years. What am I going to do in that 20 years? Kāre kore he whakaaro nui e huri haere ana I tōna hiri kapo.